Setelah aku ngos-ngosan iki adikku iki. Adik paling terakhir sing di rumah mulai haji. Turunnya ambek aku, apa-apa ambek aku. Sampai saiki ambek gede ambek aku. Aduh, setelah aku. Saiki kate jalan-jalan mengelilingi Hotel Ina. Oleh tasin. Oleh gambar. Ini adalah Hotel Ina Tretes, tapi aku nggak berani. Apa jenenge? Banter-banter. Mudun wisin. Mudun wis. Lari kancamu nang ndi sih? Nah, ini suasananya kayak di negeri Jepang. Japanese. Kene sin. Mana ngadek kono mereka tak foto. Little Kyoto. Sih ya, aku kasih gambaran semuanya. Lah, ya. Ini kayak di Hinoki Village. Menang nih. Caplan tasmu iku. Telan Sar. Ya. Dulu. Aja telepon tasnya. Kene. Kene. Sama dek kene, Nak. Sama di situ. Nah, tulisannya harus ditutupi. Kayak gitu, oke? 1, 2. Nah, sip. Aku lebih foto sin. Foto gini. Jadi di sini tuh kayak di Taiwan, di Hinoki Village. Ingat waktu aku masih ngevlog di Taiwan dulu di Hinoki Village. Suasananya seperti ini. Ini adalah di Hotel Ina Tretes Pasuruan. Sekarang ayo kita berkeliling lagi di area sana. Nah, di sini ada kolam renang. Ternyata kolam renangnya kosong. Lah, siapa mau sing ngate renang? Oke. Ina Tretes. Aku juga dulu pernah nginep di sini waktu apa ya? Waktu masih SMA kelas 1. Waktu itu aku dikirim sekolahan dalam rangka acara pondok Ramadan. Oke. Keren banget. Tuh. Keren kan tempatnya, keren banget, suasananya keren banget, capcus. Kita naik lagi ke atas. Aduh rek, kon ki nyiksa aku rek. Munggah-munggah menduwur. Jadi tempatnya itu beneran keren banget. Aku sampai kesel ngos-ngosan. Asem rara iki ngerjain aku munggah-munggah toy. Aduh. Sembuh ya. Villanya tuh sejuk banget, luar biasa banget. Keren banget. Pokoknya. Sekarang kita mau ke gua. Aku karo den dijarine adikku ono dek ngisor ya. Pokoknya di melok ya, mumpung ono kene. Oh, iki podo ono sewaan kimono pisan koyo dek Hinoki Village. Buat endi rek?
enak biar aku nginep dek kene. Mangan terjamin. Tempat tidur mewah, kamar mandi mewah. Pokoknya enak. Adusnya banyunya hangat panas dingin otomatis. Pokoknya super city mewah. Welcome to Hinoki Village. Ini kayak dek Hinoki Village ya. Banyak yang berubah di sini. Goa Jepang. Mana tulisan nih? Goa Jepang. Oke. Kutuk. Goa Jepang 1943. Cus. King kok mulai nih mangan bakso rong mangkok iki. Iya, harus. Sing bayar Cynthia. Iya, tak terakhir. Ayo sini. Ndi? Sirek, lon rek. Peteng yo. Gua Jepang. Inatretes Hotel Resort. Kam. Kowe ndang sandal kowe, Nduk. Apa? Yo ayo mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sirek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jalanlah. Salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan di tembusan iki. Balik. Kayak ndak sandal kan niku. Balik dadakno. Sing ngajaki ngono. Balik. Dhisik dadakno. Fotone sing aku sin. Dik kene sin. Kari metek iki lho. Metek iku. Kene ketokno tenan ya. Pete. Ketekan. Iya wis. Dorong ndak muni. Ngene lho. Nunda. Oh iya iya. Telepon nih sing mbok petek. Dipencet. Ketokno tulisane lho. Ketok tulisane. Atau utuke.